Ia, whatalo whatu le malo le tātou tunu ni whakainga le fiafi malo lava le soifo manuia i le tātou wompa anga ia mise fole tātou tunu whai ona mai mua mai le nei fiafi tātou live ia po se teimi fo i whai ona e mai moa nai ia le tātou pokalamene o le sa mo finau. Ia, whatalo whatu le nei vaenga o le fiafi malo lava le soifo manuia. Ia, o lea ua lima e te ai ia le se fulu i nei Brisbane i Ausitalia. Ia, ai ta ilopo o tase fia i se le ila vaenga o ke lope o lo whapea ona e maua mai ia le tātou pokalame ni vaenga o le fiafi o le whatoa mai a mai ia whai asi pisi o le aso ia i nai vaenga fuanga sa whenga iei. Ia ai mise fo i o le whatoa mai a mai le wholotanga ia a le mato maftanga le fasti nei Queensland ia le sa awa ia tua i le fiafi ia le alawa mai ama aga e mai lor fal ia fai atu lo ma le tātou live ia tātou taltanoa ma whaasoe ni si fo vaenga e fai ona fisosoani ma tātou ngā loe whaatasi e wālava le lau savalinga ia fisosoani mai fo i le mātou fo i savalinga tātou ngā loe whaatasi e ia awale manuia o nei o tātou ainga ia ma le tau atina ina so se vaenga o lo whaipeono tātou ngā lue. Ia ma tātou fisosoani wale winga lo tātou Samoa e peo tātou fisosoani le tasi. Fisosoani le isi ainga o le isi uso e le isu. Ia ena ia maua i tātou uma ia se o langa manuia ma soifuanga a le lei. Ia o tātou e nei soifuanga le tu mau whatalo whatu le malo le tātou atunu le ua mai tau atu inisi o le tātou atunu o mawhai ona mai mo mai ni ranga le fiafi a mawhai ona e whaasoa ni lalo le tātou ai i tu lau ia whailo mai le vaenga o le kelope o lo whapeona e mai mo mai ai ia pole nei fo ia tunu ina ia mawhai ona ia pe i fo ino o lo faanga en fai ona moli na yo ai ngan fai ona comment mai lalo ona tam fai le fa leo atu sai fo i mali tanto kala me le fiafi ai ina i vai nga fo i le fai ona tatu fa so ai a fa pe so fina ngalo e fai lo mai ia ona tatu fa so ai la ia mole fiafi o le vai nga mo lo Tātou whaasoa i fo, ma nei fo tātou tatanoa pe ana whai atu e fia whaali mai so whina ngalo i le autu le tau mwhai e whaasoa atu nei fia whai ana e komenta mai lalo ia tātou whaasoa ai ia wala tātou ngaluenga e mwhai ana tātou ngalo e whaatasi ai ia o le hafo le ka autu le ka pe e whaatalo whatu tātou tunu Talo whamalo soifoa Isi kakalangoa mai se fai po feala mo I ka au mai moa faso mai po fea haisis tu nofo ia pea mai ia ngai aso ki loko akelingi si safia ngai ma tapua inga fai nei aso ia i fai ni se fufanga pio mato ia sa pisi fai lava nei aso ia o ka upulen ka fika kalangoa I just want to see po fele awai mai ka ko veo asinge fiafi o lea yeah vai kan ka upu me ka o ka kalangoa paso ka upule ka Kako whaasoa, kako kakangoa ma kako o maimoa, ngai kako o ma pa angai le. Nei fiafi. Okay, nga. Nalo, kalwai o kele lava o followers o le tatou I tu lau nei e kongo Australia New Zealand ia pe
o ai aska I kasi e ka fai koe singa whaasoa pa malulua fo I le kuai o kai mea wako I whaasoa ia o ngā o le pisi lawa fo I o le pisi o le soifuanga I ngea kungu pe o mākarkalangoa la pa le asen ka upu e kau mwhai lava e teila ia mā whaasoa ia ka koe ngofo I ngea kungu ia ko ngofo ia ngā fo I mō nei o tatou se tatou atino I Samoa o ke loa e ke le o ke le lava singa e se senga pa makarkalangoa lea e ia me whaangau ka inga whainga ia wawenga aku tako whaasoa po le live I yafi o sa, especially yafi o sa wai o le kilenga mau o mai ainga I kongo whale ma pekai le walua sa o isi a sawa le whaia le live o nga o le pisi lava e o mai lava le kemi kua avangoa o nga e la ia mka upu nga Fia kalangoa ka ma o ngā whaako lea e apea ka kalangoa I le whaapale nginga o whaape I o ngā whaapalengi I a lo ainga po o lo kaimi mo lo ainga I ko kongoa ko mungi kau ke ngofo ai ka ko whai malanga e se me Samoa ka ko ke sa ili manguia o le sa ili ngā manguia le leong ka ko wau mau I ngeia ko e a foi fai mai a le kala yaso o aku mu e kafe so aso so mal melia pa le ka ku mai ka ilo ye I so manatu pa e ro ka ko nga e fai mo fia ma aku le ulanga I Samoa mai lo ulanga le aku mo ngai a pe control ka ko le kaimi I kaimi uma o nga e pesa la ma o faswa ile struggle as a family to try and balance things le lifestyle ka ke yai o nga mga ku le a ko e yai fo inisi o ngo fasoa mai a fai o nga e se routine ia po se ai kia po se awala o lo o nga ma work mo e malo ainga a ko o ngi nga ia ngai nga ai kia le a vea ia ngai kala kalmanga e ke fasoa mai e foi a ko lo ye se ainga po se si foi o se tata watu no o lo o manga o mia ia le ai kia ko lava na ia po ma o foi ia I know because of the topic le ko ke ia o nga lele a makanga kala mai foi ia fina ngalo le atu no ia la makakala ngoa la journal information ia fa winga foi le ma o ia sa valinga ngai ia ai fa so mai ale ka ko fa so fa kasi ma nei ia le a pia no tau fa so atu ia tina tu langa le o I tanto o le memo mua fo ile ka ke va ai ile ia ku ngai ia a besela ka ko ia fa fanga usu kama e mga omia la ia kai pela melo ia ile e mga omia si child care ave ia fanga ku wai o le fisili e se lau pasenge le whaako kua inga o lea no whanga lea ave ia al whanau e tausi ai o le isi mea e o I whaia kako whaamakai e ngā whakia o le isi ia pia lenka ho ai e o maangele usa e koi ki sinka mai kupe a vo ilea e sefe mai I le ka income ai pe e koi kiki aku kongi a koe alu ile pili le kongi I ka miki o ele o se kulanga fo ilea fai ngofie le kako iai I nei atunu ai okay lo amu ia ngai a inga fo la ia matua like live so angio matua ia po isi fo I po uso ma ko fa finge le o fenga wenga ai o ngai ka inga la ia fo la iki kau a maka leva pe la o mai Samoa o mai loa kau mawhai lo lea ki ngā engo le ainga ingi e maku a whinka ia o le fisili langa ia pe
o merenga i kako ingi usila ma ko ia le amkanga mai nga o le ma ko ai nga maka mai usila maka mai Samoa o mai loa ia ngā lulu ingi usila whakaamu mai ngi i kai mile lai kia mawhanga o le makua whenka whenga e whasoa wapi o ele sa kelenga i ngā whama le ma le wainga o ka whangau ia ma le kelo kai whanga e kau whapalengi sau le akol ka wale man ngā luenga sau i piki ka maiki ia oma peki ka maiki sau i le whale whaile mea ai le a sau ia fo i lea fisosoani e pai onga fisosoani e monga i ainga fo ia kau a maka leo a whako a malanga mai nge kungu Pawala o whaukuanga it'll get better. E leisa o fisosoani ke le awai I guess there was a struggle i whiakausanga o ke I think maybe 4 years ago lenga le koe kongi nga umaika kongi te kia but even now i le whakausanga luakausanga kaluai o makoi ke le lava le se senga makai mi o makoi kong kaso tuanga so it is also son ke le wanga whaapea o mele ka mawhai i awange because it's something that ele mawhainga ko avu i ringa e kausia leo ngai ka whai makausa mi mai sau whinga le pinga ke whaimka ko o kako whanga wingi ai Pablo wala fokuanga e will get better e kai mi pa o le mele ka kuli aku po whaape i o ngā whaapale ia lo ainga malau kaimi malau routine whether o le ainga new family o le e ko ke go through le day care i le kaimi ngei ia po o e fo i le wa uma wa le koe whakau nappy le koe kongi day care but that's what we've always looked forward for ngange i le kaimi le koe kongi day care ai ka but even now we struggle with time. We struggle as a family. Ile kau whaapale nginga o le kaimi. Even now, lo wale ko yesi te e kele lava mea kusa le wama waku le pointi e lua o le kaimi ia ma le whaasoafo i le kausinga o kaku whaanga o le te kia. Kele lava ia mea ia struggle ai kako i le ngofu ai fo i ngei aku mo kako ke au mawai pa o le tai kia ia so e okas very stressful ke o lolo langi usila awai pe e mo yang usila e le leia ngai faia o nga e pe malama wo faia o Samoa i te kia Samoa ia so ia ai o mai lo langi Australia ia nga ko yele ma pepe ngi Australia nga ma ko experience la ia o le tai kia system i ko Australia whainga nuenga I Kaile City, it takes me over Malikula, okay, o mai le fale. So, and then another half an hour mai le me kua le pasi po le train. Anga le fale so nga avela o pepe. Fa avela te kia fa alaka polus fulu mingu ke away from home. Pa I alaka ile mele ile stop ile fika yang o le lalo mal pasi o I mal stop mal pasi po le train but even then o ingei e fai la kula fonga e kuai e pikilo walo e 5 kala ile minguke 1 minute 5 minguke walufu 5 kala ke kongia you had to pay the cash o le kangaka lavo le stuff stay behind e whaakali lo ia lo kau mo mai ele I kongia na ele ia whaini o kangaka nga e ke alaku ko kongi le cash ko sa leke kongia le o wakai mia kangaka lea so it was very stressful because a whaika ke kuwai se fulumingu ke ia so uma that's 5 fukala on top of the day kia lo already e se foi system ngai ako mo e pe ka complain ia pe la ka vai venga ngai as a working mother be ke le aku fa mangi ngai maua e matua e kanaka ngofu fale e vai ka mai ki kasi kan kwenga venga ngai lo hard working parents so this it's a complex topic but ole aunga lava inga ia ka ku fa so poangi au wala lo fa faingo fi lo sa valinga o lo lava ia ainga poliale stage le yelo ainga po makua ka maiki po la iki ka maiki o hawhaini me o lo e struggle ai o ka ku fasoa lea
ai fa inisi, you know, watch the replay o le live and pai whenga e whasoa mai. Inga ia kako, you know, fisaswangi lisi ainga, because e whasoa kulawa maua ainga. Time is, you know, really struggle iai wai e le mawhai lua makupua mawhangau. Ia ai le mawhainga foi. Makuaka meki ai le mawhainga, it's still very hard to make time for each other. Te whataro whātu nei tātou wompa anga lewa whataro whameni tāpukala meni wanga le fiafi. Sunga ia mani tupu le mai mo mai whataro whamai me se fo sunga ia mika li pena mose. Ia sunga ia tu taitu ave. Ia ma le to telo I lato leo lo mai mo mai. Comment mai ia whailo mai ia albaenga o ke lo pena o lo o whapeona mai mo mai ni vaenga le fiefi whaftai e tula bai le tangata leo mai a kuo sen me langa mea lofa ka whasoa mi e fiefi whaftai tele lava whamungia le li. Ia, I'll have a look. Whaftai mo le mea lofa. O lave maota. Lave maota, ia, whamuere li, whaftai tele lava. E le isi ko inga mahofofo I lea e mwhai onga o mai le nei ia ka kou e ka kaunga a pia e kaunga ngofo o tina e wa aika meki. Pea whapea o lei la iki ka meki makau a makamaka le ainga. E ila ko inga fo I lea whapea sa kaula ngofo o tina. Ai alu ka mai whenga e ngofo e wa ai ia ka meki. Ke lo le o lisi option nga e mwhai o nga wa ai ia nei o tātu tangata. Ia pe malanga mai nei I ngea kungu. Pau al kulanga fo I lea I la o in ma ua experience I le ma ua ainga. O le mea la lea o le lava I o le whasoa. Tasi nei le income. Pe sau ia a lea la ka koula lea lenga o mai sa mo. Ka ko mai e afulingo e fiso soa ni ka ko ainga sa mo. Lea la ke sau lola o e lea e va pea lola ia o e ia ngofola la o e vai ka meki ai sau lola marka mafo I lea ia kakangilo ke fongi la song fo fa mole o le fa ka ko maliu o male le song fo ai ke ko pa o mai le taxi le so fa leile maliero loko ia o le o ko maliu fo ia le ia ka kaleng maliu mai so lenge usai vai a nginga sa puku mai ia fa la a nei o tato ai ngai sa mo ia ai mise fo la ngia kungu o le ko ke o mau wai ke le pili ia tautu ina fo le kalesia ngale tu le ko ke ngalu ia wa makwale lava ya la maka ku fasoa pe afa pe la kasi le income o le wo forkinga e vai ka me ai o le menga le ke ilo ale e ka mo fai ia ainga fo ile ta wa mata e ka mo fai o mo fenga lwen inga ia ma fai la nga so swangi o mai me fata lo fa tu initial tanto tu le ua fa to ama ua mai ia songa ia tupai sale nga lo sunga e fai lo kompangia di maro lava soi fo mnuia sunga ia mei a vito ta lo fa maro fa soa ia we sunga ia lave mota ia nai mafuta mai na I Melbourne maro fa dai sunga ia lave a mota ia lesa fa soa mai ia le mea lofa mo tatu pokala meni vai ngole fiefi fa mele li la sunga ia ke roko I kingesen mai mea lofa sunga ia tu paisale ia le hoko ama futa mai tatu pokala me ia nei fiafi pulele iti
ite pulele ite moala watching from Auckland malo so from Luia. Ia e lau to fa pulele ite. Ia ke lo le so fa le pule ike. O ia ma ko nga mo ko ia le so. Malo lava ia le so fo mai le mai mo mai tatu pokala mene ba le fe ma se i fenga sa fa so por espesa o kulanga le ngo fulfaletina ngo faletina la so well okay loa le kaunga I don't know ese akanga ka ya ulava ia yo tina okay le fia ngo fulfale I've tried it ya ke me fe ke ngo fulfale vai la fanga ai be you know kaung ka se fuanga si dia ku ya o le avio kameki you was out my kind le avio kameki le te ki ai ka fai fenga venga but at the same time ele kaunga avea le pressure o ngai ka ko o me fai inga I Samoa inga pai inga la ko fanga o venga le fika o te kia for whatever reason you know whatever suits ai foi ki nga le lava la ko le vai o ngai fanga oh my gosh Valeono naima sorry thank you so much for the gift faafetai lava ia ole tatu faso ile fiafine mo ila to ole pato ma wo mai tatu live faafetai mai a vito mo le me alofa ia pa mani tele lava le toa pa olo fa ia ka faso e winga ile fa pe I ole fesili o fa pe I ona fa pa le lo kaini o malo ainga I kongo I mese la ia ka ko I ka ke ngofo ia ko ngi fa fo ia fa pe nga fo I ma I la ko I Samoa I le kaini ngai I le pisi le wa pisi o le ma ko I pisi la va o le olanga ke ngai ngaluenga fa pe I nga fa pa le lo kaini I le ngaluenga o commitment I ko kongo le ekalesia o kongo le community ia ai mese lava ko kongo lo ainga o me o lo prioritize po lo ave ye lo fa mo ai ole me ka wale a fifi ko kongo o le fana pe po lava le kaimi o lava lo kaimi o lo ko o lo fa avango mo o malo ainga malo fanga wa ma fa so la fifi sa faile mako pokalami ngai le opening al mako women's ministry se mako ekalesia mako akule ia la ia ai fai mai ia le ile pena la wanga len ko mai lunga akule lunga fai au fai kau mai fai au ia pena la fai ko ava ngai ia pena fai mai lunga ia le fai le fai mai okay I will go and tell the world fai mai we're almost home I will go and tell the world fai mai lola ia fam kalangan makoi fi au you know if I fakau le kala le fa pe ie ke ala ko ke kala ia ko le fingalo le li la langa fai mai lola fam kalangan makoi fi au e pule lava oe male fa malola lo langi male fa pole alo oe va I love you po fiele la lo langi le mfaiong apa ko ia ai ole fisili fa kawa o fa ape I lo oe lava la lo langi o lo ainga fa winga fe au ia le la lo langi po le world wa kelen ka ko alanga ka le me to ke fai no o malava maso ai fa ka wa la fe au angile ma ilanga lang fasua ai ekele ia lua ko fai o maso o ile la lo langi ia ka wa ya o lo la lo langi le nga au mai le tua ke look after which is o lo ainga o lo family o lo to alua o le lo relationship maloko o lua la fanga o la fanga o mai mo so o le winga nga singa faso fa kupu manga e faso ma ele o yama o le akwanga ele o yama o le kali ai o lo ma o le kuwa ka kala le vangoa inga ia faso mai po fa pe ia le fa la ma ka kala ngo ma faso so aku foi ia po fa
whape I fo ile maa ua se valinga as a family, as a couple, ile ngaka ile mako mafkanga mafanga kongole hainga. A o le mafkanga fo ile maa ua ia whalunga. Li se e whafkai whapakoa ko lava ia ila ko wolo o ia e to e whatalo whatu lava I malo le tātou tunu, tātou wampa anga le whatu mai mo mai pe le fionga ia a foa file Musa Muelu. Ia nai mafuta mai nai Palmerston North. So le la afare valu, la afare valu le tasi le I le vave au I nai Palmerston North Manawatu. Ia le mai mo mai ia le uso ia le fionga ia a foa. Ia whamalofa aftai le uso mato ina le mafuta mai nevanga le fiafi ia whaleono ma naima molite le ia le alawa sau ma le mea alofa le sunga ia whaleono ma naima ia whamalofa aftai ma le uso ia tupai so le au kala ula ali ma alofa aftai ia sunga ia mei a Vito tai lava tai le au koa I whamanuia le atua. Ole whaasoa mei le mai nowadays ua taungata mea uma ua mo o mia I le whaingaruenga uma. As a mother myself, I work 6 days. I can't do without help o sia whanau. Oh, wow. O moaso a. O moaso, yeah. Malue malosi ia le Ia ole nganga o le whaasoa. Ma lenga mafuanga lenga vaku ia se whaasoa I le neifiafi. O awala fo ile mwhai ongo kako whaasoa ma kako ngā lue. A kongo e mawhai e bea ia le whaasoa ma le kako pokala me neifiafi. Mwhai ongo whasosoangi e ke whasosoangi aku ai le isi uso o angi ai kia o angi au meko kia fo ile ia ile tau singo lo ainga. E mawhaionga e whasosoangi ai fo ile isi ainga sa moa, le isi ua whinge lai fiu e kau mawhau se awala fo ile e kau whapalengi e long kain. E mawhaionga whai ele mea pikir whangau o le arkain whainga luenga, pe whawhewhea onga organize ia le mea whai lea kaimi ma lea kaimi. Tō le wingala ngaro kako whaasongi e fiafi. A whapea o ngai e ke oe se awala fo ile ala ke iloa lai oe ki a oe malo ainga. Ile mele iai ile whaingata ole soifuanga e misiaka kou ia ulunga li ila iti o lea laike kako mo kako fo ile malanga mai sa mo le kau ke o mai kau ke manga o fo ile e ke whaingaluenga o ka ma whaingaluenga ki ngā ia aleala I marwhanga ai wo whawhinga kāla le mele le o kako o kau whaingaluenga oma. Ongo manga ongo ngai o kako ai ngai sa mo. Le ai kau le e kau ke e kau si kako ai ngai ngai ia ai asa puku mai lo whaala de pe anga whaia pele la pala le income le a kaka whaingaluenga kas. O le isi ngā vaenga luke I loa mo ma ua ia e make manga ngā o make o e whaingaluenga uma. Ia mawhai o ngā whaamalia inga ia mea ia o le mā kausinga o le a inga ingei ma le mawha ngau ia kau kua fo I le loku ia ai mawhai kai me kasi mawhai o ngā efsu o ngā mā sosongi ia I ngai o mā a inga mai vai le samo e bili mai ia mawhai o ngā e kali aku I vai asoma. Ia kai peila wangi ia kako vaso I fo. Kusala ole vai aso lenkia. Kusa ia ole ala o momoli ngela le ia lo o finge malong ko lue le langu ile la vaenga le melang langa lue la kalisia ia ai o I mai I vai asongi so le ai ko kakangi fo ile I mai makwai malia ole okid mele ole malia le fai ole mela fo ile o ka fa longo kuma pe o so le ko a pa e lo kama tu lo le ngana ale ko ke fa so e pe o fa
e whaasoa mai so whingaro a whai o ngai eise me ko kia ia ke o e whaasoa mai e whai o ngai soangi mai soangi i le iso so tangata. O se mea foi o lo e struggle lai a ka ngoa i ka whaasoa a ko me whaakupu mangaku i le ka, I mean, i le ka routine a i le winga o ka whaasoa mai le amakanga. Whaaftaitele lava Frederick, Whea Wai. Thank you, Samofi. Now, your content is inspiring for others. Whaaftaitele lava. Ia ole whafkai e la ko oro whapea comment mai ma to telefo ila to oro message mai ma whaftai mai ia i ngai whasoa ia ma vaivaina fo i ia ke wha ngai motu ngā awha oro whapea ngā whaasoa kui le aso ma le aso ia peia ngō whai aku o la ua lea kalau ke whai kalangoa ma whaasoa aku pia. O le kako whaasoa. O whaamalosi e tu atu I lungo le tātou I tūla I le aso ma le aso. E le o whapea fo I lea a mea o se o lau ke whaasoa aku whaakakau I sesi le ai. O lea ke whaasoa ku lava, e general lava la uia a whaasoa, e ao ngā mō oi, e ao ngā fwoi mō mā ua, le au whai pokalani. Ia ngi ke ua wakus wha mā losi e wha pēsi sori. Pe ia la ova e le, o ke lole. E kere ngā whai mei ngā wha pē ngā, ia manatu iskangaka. E a foi de ngoa e se ale la rolangi le kalango mai ai o ke le mai tinga e ku ale le commentaire ka kai ai ole meta le kia ia o nga mo e au nga mo pe ko kasi es kanga kan foi o nga ai e se faso ia vi ia le li en fai o nga ka ku fa faso ai ka ku nga lo fa kasi ia inga ia mfai o soangi ka ko whenga mala. Pele la ko off topic ka No, I just want to say while we're on that topic o masangia ma ko mala o whanga. Even before you started Samofi, now you've always done that. O mako telephone o mako messages. We always we get random texts or messages from him. During the day, get your message. And whenever we get a message, what it means that he just wants to write down because if I'm not winga, it invented what must happy but or mako message is store so this is where le or inspiration here or and sometimes then we sit down and we work through or be maki o whakawale e makakarango whangangi kau wha blend wha leise se wha malosi po se ko se le ko inga ako so we lo umalai mako malau whangau whenever we get a random text I open ako o se whi au wha malosi po se mea laua o so mai longa mawhauwhau o ngā sendi lo le text o ai o mako le mo mua ko iluma sendi so we know and we just ignore it. We don't do anything because we know. Or I send to my just to store. O ngā kangorole e koe pick up e tai le share. So le mo fa yala a mai fa malosi a mako lava e ko kongo il kemile as soon as it inspire ai longa mafau send loa before we share it with the others. But yeah, I just thought I want to share that. Si fatalo fatuai ni suta tatu ompa ngale ko mafuka mai sunga ia polonga leu pena unasa ia nai mafuta mai peio o kilani o le sunga ia nga Aotearoa mafuta mai ai ia ma le sunga ia vanu tuinga mala se yo fai kau aku le whaasoa mangai ke le whaatai whaasoa mai open mai ko mangaku mai whaasoa mai whai mai o matatua lau whanau e whaingan wenga oma and we half pay the rent, power and water o mawhai ai ngā o save ina se leni lua se lauta la a week o nai se leni ngā lea ua mawhai ai
ona whai o whaatau wai mea ai mo sio ainga I Samoa at least monthly. Wow. Whaatai mei I whaasoa mai. Au kasi mga ngayon whaasoa a mei yeah. So I'm pretty sure o lefo isa struggle ia mei ha o la iki ka maiki ili meleng kaka o mo kong de kia kau sika maiki mfa onga ma o fengal we ai ma fengal we nga le ala o masutua fa na le wakali mai le ala o mei li kulanga le o malonga ia struggle le kai ale o ma fainga contribute le fa nga ia ma fai ai onga ia so ngi ai Samoa if our family in Samoa get a monthly grocery kay pe yung faso a may le fakao pa yung fakao o kasi mga ya ole mga ya le contribution for siya for falitua is yung po ay nga Samoa o ngum fay yung susuangit pa nga in fact time may faso may lele o fatalo fat okay nga pa nga ka faso le anything on your screen Pe kau makamuli ka followers e whaasoa mai. E kakalangoa la la ofisilia oi. Do you o le aso oi loa iei o i le whaapalenginga o le ase me o prioritize oi i le koe ngā pisi ai ia le life e kaimingei o le halo priority i kokongo o lo ainga, your relationship, your duties. You know, what's the priority i lo langa kaimingei? Oi. Yep. Whaftai mo whafsi. O ka kou ingei, pi ia kumu ngei whafo. E pei e whainga kā ia ngā whaise, ngā whaisa o polo kalame fo ingi lea, like, kasi alo po kalame whai aso kai kasi, whai aso kai kasi. Mai ke lei loa le me leisi, me oso mai leisi kaimi lea kaimi. I find that, yeah. So e se whainga tā, mo ka kou ia ingei I whafo, ai o le ka ua ia o le maanga ia o mele o le plan mamau e isi mele o longa le upena o upo tusi pese fina a ua le si o le maanga ia o ka ua mele o le plan mamau o se mea o le maa inga ngiusi le vakula o la whamkalanga le o la iki ia le mawhanga. Ai e le kaimi lo kali i le kaimi ngei. Ai pia ngā le korua ka whanga wau. Le isa mo kaimi ngā. E le kaimi ngā o waloi pikilo o kali. O le chai kia le ngā abe lo o kali e lak e sfulumingo ke mai la ngalwenga wo la kaimi wo manchai ke ele ye si so ma o mang e wo mang wa temile ia ka o wale fika la o break ile kaimi fo ile o ke alo e pikilo o kali ia o alo le pikilo o kali a mai lo o alo ko lo kali e ko ka vale o le laki fo ila ola ngaluenga okay loa kwa ia ro kal ia le on me o siling fenka o le paka o ka vale lungo o le awala la la I ko kongulo kali fa klo kali fa kali menga o le ia ka minga pe ko I kula e o manga ia stio la e mier kai ia o le ngalo fam kala fa e se le fenga ka I o le olanga o ka ko ingei that was very wrong, yeah. O le makua se o la o fai unga fai. Makua se anga fa apea ngei e oso I fafolo o kali I maleka avale ia pe ke wala kuska avale nga kai mila vea ia o le makua
My work was just a few minutes away. Yeah, ole winga ole singa me mo ka ko le pe o nga le planning o le aso e ir kai me ke le kai me ke fai ai male fai se ai afa pe fo ile ele le fua le ma lava ia lau tape nanga molu ai o ke loai le se mea fo ile e popole ai al mela le ole ava pe ni wo pisi wa le lo se me fai ia o pawan me o ye ole se o lo fai ole pressure male stress for yung hawa kay mi olay ke ka wa makala mo bang fo yeah anyway akong kalusia ele se fai ele itu langa le kay mi ngai wa strict for kula fongo nge kung upa ye ka faso ye ke ma okang la wa ko faso tui ta abe se fa mole tai tu abe sorry tai tu abe se fa mole o fisili fa maka pe yo ka ika malo ai nga fa ko mai ingei ka wa maka ka wa ya elo ka ai nga se me ka ai nga e ka ole mao maletina e whainga luenga. Ai aluia e whainga luenga po manga wa maila ia awe ma whanau lea onga ai o ka alu ka ika ka ke whainga luenga i lea o ka manga wa mai piki la ka whangau pe manga ia le ngā ai kia pe mea kong wala lea ka o le whaapaling ia lea whaapaling ninga o le kaimi o le mea whainga manga ia inga ia kungu yay options in mafai ai kia le fai au ke lo foi it's a very common idea o lo fai ko akele o kanga similar for to what we did I ka whangau ai ke ala e ke vave moe e ke ala I le aula ai ki ka mai ki ngai ala I le lua I ala makare kolu ngai manga va maila I le lua was it 3 o'clock to 2 kolu le kana makare kolu va veao manga va mai ka le lua nga e saula ku sala e ala alu e whainga luenga ai ala ngea o ka penga ka meki mo wan mo moli lea onga mo walo ku whainga luenga ai ala mai o e piki ka meki ia manga e saula ia e kuka ia o ke fo I maila le fale le wa vela mea ai ala wa e malolo ko inga whaapale ni kongu ala nga le e whaso mai tu malo lava pe fo linga mai o lela iki le ia alo yeah it's a very hard time ole makua whenka I ole vaenga na o ngā o laua ua suit fo inga le mōre whanga ai ole ale I lo se mafukanga fo ilea o lua le ulunga li I le vaiaso ia o kei lo pe whako maua se lua mafukanga I le weekend but ole ka ua ole vaenga nga mole kau maka inga ole lua ainga se taua se le au nga ole vaenga le lo kong fai fo ilea le kusale o lo kong fai Because o le achieve o mai ele oilingo o e tu ia o le kam fai tu e family o mai ko ia lua o le ko I faso le ainga ia lava faso le ainga al male a foi ni mal vai ngo kameki ia awangi avea kameki take care ia awa fo inge e mofo se silfali but this is commitment as parents so well done to my low lava like I said it will get easier mama ko yo ma ko ka meki ele kai mi foi le ke se I la uma benga le fai le kai mi ngai a ko like ke struggle ile kai mi ngai ile usu
ia ma le kau whaapalenginga fo i le lua mafukanga o lua le lua. Ile mo. I le lua mafukanga whaareu ngāri. Ai o le kaimia fo i le makukua ia ngai o lua. Ia o kaimia fo i ngai mwhai o ngai se le inga le stroke o le ke kaua venga kaimingei. E ka ua ia o le sao o ngā. E ka ua ia o routines ia kako ainga. It matters i kako whangau langa e māsangi, le wha māsangi. This is their childhood. Le whiolanga e. I've noticed. I don't know pe ingisi example. I don't know pe ingisi example I kua angisi fi whaasoa mai. But one of the things I've noticed in my whangau o ngā o le kele o kau sanga o la e ke o mako ingei o le kamara e ngai kukala fiafi o ngolonga kaimi whainga luenga ea. E o mena kaimi o mako ka maiki. E le fia, ai lau whangau pe e le look forward ka maiki. Pe a kuka. E le look forward ka maiki pe a kuka au. E always sa, po fia lava e o lau whangau e ai. E whai mai ia lako e pesta le whai kale lau ka maa. Whai supu, me ai ia lenga masangi ka maiki a. So pe o les wale le wala songa le kukai mako wai a na kai minge i ra songa e ko aku paisinga mako me e mamafa fo i le a. So we all look forward mako i whenga renga ka maiki. E o mai le whale i le cooked meal. But because they grew up eating your food at dinner, even now, lo makukua, they prefer your cooking over me. Yeah, okay, le la wakule faso al fatuia tu nofo. When I faso sister and brother, e anga le lavale le ito no tato ainga. Po le ala val tato struggle I mea tutupu ma le tele o mea tutongi ne atu no. A ro faso mai lava le li ia na whaamanianga I lona taimi. Tatu te mana o mia ai pia tatu tali tono ma faso tua. I le tele o awala o hana whaamanianga. O aolo o nofo lava le whale wa ai se o whanau. Ma ave lea o ngā ma mea mana o mia I tutono re ainga. Ai mai se foi o le momo linga o nisi o le whanau. Ua whainga luenga. Ai ua nā o le tamalava o lo whainga luenga. E moni lava sa struggle lava I le taimina la iti e tamaiti. Ai ua amata na uma o ngā mamanuia. Ua maua foi le fisoso ani I tutono o tatou a inga. O lo ova ai foi o tatou whanau I le tatou struggle sa iai. Ai sava ai foi na iai lava le tatou taimi. Mo I latou I me o lo mana o mia I tatou. O nai a inga foi Samoa sa uma foi na whaamala malama iai. Le tūlanga o lo iei tatou a inga. Ia lea whaafitai lea tua wa mata o na manuia whanau. O mawhai o na tele ai se pesosoani mo lātou ai mana ia le whaasoa e ta tala ai manatu. Ma te manatua ai lea lofo lea tua. Le tau a mataina mai o tatou a inga. Ta tonu le ai lava se a inga le struggle. E anga le lava lea li. Wow. Ka pisa ka lo le malang whanga o le whaasoa a ea. Ia, whaftai lawa whatua tu nofo mo le whaasoa ma ia whaasoa. Sa o lei, and you know what, I admire le whaasoa ale uso ia tu nofo. Awai, she's a stay-at-home mom. She stayed home and looked after the kids. Ia mui maufu ila le uso ila whaasoa mai ne fiafi. Ile alofo le ali all this time o le la foi le priority prioritize la wala la whanau e lofo ilava ile fiola me o kameki ia e mawhangwhanga mawhanga makua o ngā lesa nofo le tina e kele foi pengfiki e mau e whangau ia ngofo la kukinga ai whawhekai foi inga I Samoa e mawhai o ngā lako acknowledging ia le kaimi lea e kau mawhai e kau siwhanga a wala o isi la a inga I Samoa ia e ka wakula ko ngā mea ngā le kau kongi ia pili o kamaiki o le kau whaonga kamaiki ia ai pi whai mai wale lofa pi kau mawai ia ngai kako a inga fo inis kaimi ia Kusa le kasi ka whenga luenga ingei
ia ai fai akula i malie wale lava faso i ngi vai aso wa le se so so ngi akul fa la ia ale kai bilanga la unga la le fai ngolo kale lo fa ia ai manga i o mero o se kulanga fo i manga i vai ngale mai e tu no fo ia mau ke lo fo i o se vai ngai ka fo inga ka ko makwa fa mala malama le lei i ngai o ka ko a inga samo a fa pele mo wa ku se so angi mo le fa la vela le ka imi male ka imi vala au mai ma so ka i mai ai le mo ki so e ka wa e mala malam e le fa pe fo ile o le e ngo fu ma le fo ni me fa ingi e le nga kai ka ka singa fa ia kele o mau pili kong ia ai le nga ka fo ile ia nga lu nga fo ile tu le ku ke nga lu ile ia o le ala vai fai ya me o mai le ka ni me le aso ia e wala o mo ko ke fa ali ia ma ko ile ai nga uma ile o ke lo va ku ba te o ai nga uma le ngai nisi ai nga o mo ile me okay, o le fasoa a le sunga ia whaleono manai ma whaftai mo le mea alofa ia whaftai fo i mo le fasoa whaftai fasoa o a umalo a inga i Melbourne o te leo laula o te leo inupia Great Points mo a umalo a inga na o lo to lua mala o whanau to lu le whainga luenga a o lea e mo moli tamiti le a onga primary and college o te o tele nei tangata sa mo officer so nei mātou ai ngā luenga. I always budget the money every week and save almost $1,000 each week, and we thank God for the blessing. Wow. That is o kasekele o mea o ngai me kongo le whaasoa le songa manai ma mua ele pia ele ula I think ele ko nga ele ka makao se fanga o ki lo fa penga fele ai nga o ai fele so fa makayo tau o ha patima matu no fo ele ula le pia kongol ma ole wala fo ele le ngam fa nga fo o nga fa nga wenga ka ma ai mo fo ki nga fa le wai ia le fa so mai le ia fa le ono ke leo le kupe sefe o nga ele ula le pia ia o singa fa manga kwa ka ke le fa ko kwa manga ye yo fa so mai fa yo lo ka fa so le ainga ia va ai manga ye fa so le ta mai au mai le ke le fa yo langa ye seling yo lo fa nga se o mai le o fa aluinga ia something that you can consider pe fa pia o le manga o mia le ngofo le o le tinal fa le vai ka maiki e alu e fenga luenga ai le o lava fa so ia o le ala e alu le se role ese mai ma wai singa ese mai kapa ia ave ese mai pia ia e fa fela ia wa pio le kulanga fo ile a misia ia la ko fo ile nga o leva fa ia kulanga le ka ma fa kapa ma le a fo dingo ma le pia pei fo ile ke fa longo ko ma wa le fe ka uia le me lo ma fa ka ko fa so wa pei ole unga ka ko fa so ma ka ko kala mingi fe o le ka ko ka longo ma ka ko fa so ai ma fi so angi il ka ko fa nga malanga o te loet o tele faiest o tele o tato tunu tango fier ka pa ia male pia ia ai fo ila mai si me ku a ko langa e ia la fo ia ilanto e ia pere fa pe ku a mia o ke fa tonu to fo ilea ia le tato tunu ai fo inga isi kanga marco ke lo nga di like ia ba nga le o le meio fala o fasain lai ka se fel kinga ia le se lengi mole fana mal to singa lai ia ai fala la ku le pa ka ma ia la ku mal pia ia o mal pia
ia e laku e lola markama leo o le maruana a fala fasai langa o lo ke kalangoa mo faso aku e ai lo kausonga e lo ingila o I Samoa mo e mele o le kupe o kapa o le kupe o le le kaule ingupia la o le kamala leo o le fala fasainga leo le maruana e kakauanga iele a faile pache ale altina o le kapa mo ki ngoa e iei male kupe o le maruana so ke lo fa pe akulo ka uompa anga le mai mo ai e au ngal tatu fasoa ia piki kawa e fo tatu live au yengi ngai vai ngai ia e mafai e mafau ia mafiku nga I fo ko fa mal fa ukanga ia pose me ka nga e va ai pe fa pe o ngai ke si la fia ia ua a matau na fa le tonu ia le pache da le atina ia o lau fa soa I whaingo fa soa I me io o ka paama ia o te mangkanga ia so ia o ka laiki ia e kwa le ki fia fai ka ngus pepa ia ka mawhaingangi o ki le mga emisi ia le misi news mai Samoa ia mani mga emisi ia ka mapalolo mua asola ia mai ngei awai nga mawhainga nga mamasangi lo masi o kolo o fasalo koe impia koe ulaula so ele impia la ia si o kolo mai le amakanga mai nga ol maainga se whainga nga mamis ka ke ngofongi o le fa o le kolo o nga olo pia la renga o fasa o asola ia mako ingi sila mai ngei o mawala ka mai Samoa Post ia pe ka I pe kolu e pe fangus pe pa Samoa e ka I kolu ka la lima ka ngus pe pa so pe e alula ia samana nga fen mafaka les faleli awal makos pa ka nga e ka pe ngai mon makosapa kia every time ya lo ka mana nga fa ka les faleli o ke no sisinga e sawa mangus pe pa ala kwa e lua kolu ngus pe pa le fa lo e la kwa au mai o ke komu mala a cosas kala o ngus pe pa le fa ka samana nga pa lo va ai o mai mau kupe ia pa pe ka ninga I saula ka mai o Facebook ma internet o mai mo o e masangi la ngo ko mumu o ke ko mumu fer ko mai mau kupe la ngus pe pa vai so ma fa ka wa a mai le kali le al kamale ai nga le ngo le ko mumu vai mai o ke le ngupia o ke le ulaula almost pepa o ke le ngupia o ke le ulaula o ke le alu foi ke ka ele vai ter ele se fuka lá almost pepa me que kange ko vai aso uma ale que como fa ka uma longa se fa ia vo fia wa de ko ingus pepa wa mawal news ilungo le foi ilungo Facebook ka wale ko ise ngus pepa wa ya ese ka ko yo mai ka faso oi o mai nga lungo lua o sai mai lava le e faso lo ko le lau lo comments mai nga lungo lua no ke pikia mai ile faso a le tuangane ya fale ono okay lo fale ono le o ia e faia le sorry ya pe fa pe yeah, I think he is ole tamale ainga fai mai o ia fai le fasoa o ia fai le budget man ele ke lingi kama Samoa la ke fai ia le vainga le fai ngore I don't know be is ainga la ke fai le budget lately we decided e kaunga split because we've always combined our money mai amakanga o fai le budget campaign ka mangkua ka ni ka ma ngofo o peu ke mai fa nga ia wa ke nga lo ngofo fa le vai pepe ai ma wala ko mi sio ko do nga la kula ia wa Samoa ia o fai aku ia o ku pe fa mai sio ko do ia yo lo ka ngofo ku pe o ku fa nga o ia ma ka mai la nga fa so but lately because we're trying to find ways we need to split the priorities ia ma fai po e le nga sefi we decided that a split ka fa so alwa o ye kongi au pili but we haven't tried it yet ia akong au o yo ko fa so ko fa pa ese lo at mai nga fo
o le foi ainga fa so mai foi o la ko o ka mau le ainga ke fai le fa so a pe fa pe sa o lo mai ka wa ko le tama le ainga le fa so mai lungo Facebook ka pa tai la mo fa so ma ngai akele le achievements ngai ainga ya le wo la ko le sei chile o le fai o le o nga ka mai ki a le Finga venga is coming. All right. O Frederick Linga mai langa mga kwai mai kako mativa faletino. Ai o le fale nganga ele ese mativa e fa so pele atua ya so uma from my experience in life. That is very powerful. Yeah. Ele kan kong Frederick e o la makiva kako o lo fa so mai pele atua ana fa manianga mo tatou sili lo wola makiva falkingo ai le o le mativa falanga. Amen. Amen. That's a good point. Sa o le ya ke le foi kai mi. Well, let's see point la it comes down to our priority. Ma le fa palinginga be o fa so kula makanga fa pe fe o fa palingi ia lo kaimi ma lo mo lo ainga fe mai le kalia Frederick e silia ele makiva fa le kingo ai awange makiva fa le nganga meaning fa la wa kele ko fa so a Frederick e prioritizing ma yalo nga kaimi ma lo nga ainga lo nga kaimi le loko a fiafi ma lo nga ainga ngai lo pe makiva ia ale fe mai Frederick ele makiva lo fa so mai pe ma lo ma lai ele so ma fa ma lo si Rina weta ma lo sa mo fina ma si o falitua ma tango fiel po kalame faftai lava le ma faftai lava mo le sosoani ma ngai tele fa so to itu te vanga mea maua kuso Samoa e vili mai loi se kupe mga alo e la fokulua ai tatau ona lato i loa o lea foi tatou te struggle la pe ma ngai e foi e fasoa mai ale Dawa mga yon be do mai o ile te vanga te vanga o le mako lava ko o ma fa kai inga e lo ko finge malonga ko luanga o ngai piula ia tu lo fo i le ka ua le aonga ia le aonga fisi au o la kala langa fai lo ko finge ava pe manga o mia se sosoangi feso o ka i mai lisi vai aso ai le io o le kai me e manga o mia i o kukupi danga o ingei e ola ka ko lungo le pache e le fa pe fo i le nga lo vili me a kaiao ia la kulole le kupi e mo ia inga i kupe fo inga le ngai sengi lai ke u ile bank ia e manga o mia leo fo ile e kokongu e sengi kala mai kua ia o le fo i kaimi ia a kala mai kua ia o misi fo ile le koloi le bank so la o kala la fai lo o fingela e manga o mia lo vili mai le isi vai aso ma fai lo le pache ale lo makua ia nga fai la mo aku se ia al kulanga la fa pe mai ia o le a onga e ke ia le sau o le sau sa nga kupe ava pe po kai au le ia sau nei le me ma mier kupe ia pe fa pe ngala le me ia lo winga la e fai asi si fenga tate lo le ele manga ia faso le manga ia le ma le si foi me le au kai ia o ngai o se kalo sanga foi mo ngai o kako ai ngai Samoa ia a fa pe ke vili mai ele ma wak se kali o lo se soangi sometimes e makwale eskupe vakuaia or sometimes
ele o le whaka e wai le kasi si aingo si Samoa yo pe yo whakaika inga le whai a kua maa o ma o mangeu kou loa o mai mian mako ainga ia o whakaika inga Te whaale o pele madia. Se, leo leo mawale a moe Pamaria ko ia ingo sokolo kau mele lai pa le o se whakaika inga a langa o kau e ngal pukala me whai pia kau whakaika inga o whakaika inga o lo kolua e pe lima pe o e makai le makai ia so e whainkai o whaingor kau kua o whasosoa a wai o leskemi e sau kai lua o leskemi e kusara o walunga i wawa o e lafo online o kupea sometimes if I look back i la o online kusa ye kai me kali e kangi mai e sisi le mfaingo ka kali aku o nga o le priority ya o le kau kuainga o makai e mainga pa o le o lo kolo la e longa e makai le ainga ka mama makai le ainga ki nga so e pe fa fenka nge wa yenga ka mai fa la i ki a venga nge le manga mia ile ia e pe expect sa ia le kai mi uma o le sila kai mi pe le sa ka ilua mai ia fa la venga ka ma a le fo e ka sa e fa e sa le kai mi ka sia ia le fa la ngor ki nga ia le la apaplika le venga la apology ai ngo so kolua ka pai va venga ia a vea e kali aku lea e mali e lo se ai ea ua whaasoa aku lava e lo o ngā ole a whainge leo ole winga o lau whaasoa e le ngaka mō ka ainga ai o so sisi lava a e iei lava keimi ua kali aku lava wale ise mea ai o le whamangako fo i mō ka ko ainga i ngai Samoa o ke whamangako i loko o lua langa o loko o lua e kumu le loko alofa. I learned I grew up o au ke selfish ia o ke le e ilo mafo ngange ngā wa o lawa ia ma lo circle la i ngō whai loko o lua ai maka inga ka kala lo mafo o ngā o ke ngofo i se ka ngaka i alofa e le loa say no o isi la kaimi e whai longa alofa i longa inga i Samoa ia e ka mako i musu e aua e say no se ka ngaka Samoa pa o se fau kuanga mo ka ko ia ka ke ngofo i ku ngi whainka ma le whainka o le ulama e ka kaunga ka ko i loa yes ka ke kau kua ka ke kau kua pa o lo le kala lea pai mai o lo ainga o lo priority o lo ainga leanga that you created lo ainga ning whamangu ia koe lea koe ki oi so a whapea le lava lau whasua why not ai o lo le kufo i lea ua uki whasua o lau priority o lau whangau maluko lua so lua maka that's the mindset lo ke sau ma lua whilo I am going to say no whenever I know ai lo se lea lo fala anyway let's go back to our whasoa whaftai lava te vanga mo lau whasoa mai fo i ese le pupu manga ko ke vanga ese le se langa o kangaka mai nguuia mai swafane ia le lai se o brother o pulenga whai mai manai al pokalame te vanga ma le tausi manai al pokalame whaakali ai le au i ngi ta kara i New Zealand o le o skama le o si mako ainga mako ngu i sa va e le ka ua o ia le koke le whaamalo mai ia pulenga mai New Zealand whaftai lava le mafuta mai ia mafuta mai le vanga le o le tae au ia te utou ma le tino ma pusua partly whaftai lava mo le whaasua mana i te lele whamanuia atu le atua i te olua manai lua alo oka maanga ia kai lava whamaungianga ia me whele li i lau songa ma le ainga Whanonga ia tū nofo. Whakaikai mai le ali o le ainga ngā le aua. Le whakaikai mai le ainga o le ali ngā le aua mau ki ngoa o le ali ngā ngai. Ke leo ngā whaalawe i Samoa oka. Kwa ke le atu nofo.
ma kwa ike. O se o ko lua la wa pe wa ilua le se o ko lua failanga se ke longo fia wa makua e wa lua fa iwa ia mio le ainga le mga fai mana ia le wa uma I think wa maka fa so fa malu lo pe fa pe ke wa misi aku sesi so ole a me mai kai le so pa ala bela go sleep go to your bed afa pe le kelo le wo mangua le wo mangua le so si o so kai fawi I ka ko pokalami a ko we se fe a o lo manga o ia so tai fawe e fa so atu mo tato tu o la fa so ele mo ka ko le fafo o ke lo ka ko i fafo e se le alo lo fai mea ola mai ia foi kula fo ia ku o e mafai on fa sala inga ia oe ia pe a fai ke le yo e ka usi se mea ola ai ola fa so fo ilea e va ku ilo tato tu no sa mo ngai o ka ku kangaka ole leanga ia mele ole la ka ai ia soia ia soia o kala ikiki ia lela wo ka makua ange kai minge I wo ka vai e se le leanga ole fainga ka ngaka o mai leola ia ai mese ala fo ia ka ko fo pe la ko lo fo le fa le la va ia la ko ma fa fo le mo ko lo ia si kai fa le ia ke ia le wa be lo masi mai pe ka wela wala pe ka wele la pe lo le fe aunga le sa usia o kai fa e mo mole tu tatu fa mole tau tu na ia tau sile le ia nei me ola tau sile le nei me ola ese o ke le ia o le aunga ole nei me ola ia ke oi ia ele ngaka nga pui oi pui ia lo ainga ia ai fo ia lava fe au e mafai onga e maua mai le te fau ia ai o isi vaenga ka ke vava ai fo ia il mele le mo folga ka mafa o nga ia ngai ke fau ia au la ka ikanga ka kalo ke lole o beanga le kam fai ia si ia mate ta watu tatu no isamo afa pe ke mo ka kulai ka kuanga ma o ko ngai me ola ia pole maile pole pusi pole ala vale ia le mea ola fo ilea tausi ele isi aina ia wete lima te ia fa mol ia tausi le ia ngai mea ola ole fofo nga le tua ia lo na nga mo tangata o ia vale okay ole message nga le sau ia se o te fau e ta watu mole tato tunu ia fa pe okay lo o ila ko ia mai mo mai kan ngi o kanga kai e se la nga le male lo fai ngai me ola ia e mo se si ke kaua ele live ia la ke fai le so nga tu la fon ia o la ka ikanga ka ia kau ko nga ma o ia tausia linga I mea ola ia afa pe fo ele mfa yo e kausia at least aweke fa sawai ngai mea ola fa mol kia fa sala o lo fingi le lo off topic il fa so la fia ia mo machi message tala fa Sarah leota matango filo fa so fa manuele li ete uluma fa na ia fa tai lava le mai mo mai fo le fa so ma to kalame o te vanga le toe o te vanga is in Brisbane o lo in Brisbane o lo langa tautua na mata mai sa mo I tono le ainga no ma le lotu e moni lava e tele me fai sa mo ai o lo sa o loto ma fo ele se me o no stress ai ma fo I pili tongi ina o tau no mai ine atu no o kai le fai ngo fie e to tongi bills ma school bills
al whanau, plus o mea whai a le lotu, o le isi mea le o iloa mai a inga i Samoa, e tele atu mea whai i lotu i nei, na iloa mea whai i lotu i Samoa, o le isi vaenga o mea nei o taavale, e le mawhai o na whealua isi taavale i nei, e no road worthy, no rego. Anyway, mana ia pokalame. Hello. Fo ia me ia fo i. E whaasoa mai ia te vanga a ia. Alo, whaftai lau whtalinga, ia po lau ko whafo i le matua whtalai le whaasoa ni vanga le fief. Ea, i diska topping. Ea, se fai se skamina. Ma ia ia ka wha uma pia kakarango ia wha uma i loale. Ia le wale mawhai le fiafi ea. Wale uso ia oi singa ea. Se so I for manuia se o Khalid. Sorry, our brother. Next time you get a phone le fast, make sure you find the bifafenga pronounce le ngo Khalid o Khalid la pronounce. So for manuia ia te ulua male ainga. Ia pe ola Brisbane na le maka mai mana mau pa la wa le va O America te loa le wa tai out loa. Oh, your brother is on the line. Christian. Yeah. Hello. No topic nga. Yeah. Whaftai lawa ia ila tō lo whaasoa mai laku mangaku. I le kule a ese lawa tātou. Ia mamana o ngā poi o tātou ai ngā. O nisi e mawhai o na nofole se whale vai ka mei ki ale se whainga wenga. Ia o nisi foi ia e mga o mea whainga wenga uma a. But whatever way, e pe yung kako whaasoa, ia whatever way yo lo work mo e malo ai, ngavi e le ia whamangianga a e gele lava whamangianga le e pe yung whaasoa mai fo ingisi o le malo le tunu. Ia ngisi kai me lango ngai fo i kako le pole ia ai e le tu la fo ina lava tātou e le li ai o ngai fo kuanga lava whaakupu mangaku. Ia inga ia... Ia so soani ai le... Il tātou tunu. O le awagi ngalo le o le e ka ua i o le mele o le kako kalangoa i le li e whaasoa mai te talo. E le isi mea e piko sili o ngā maua mai e i lau fisosoani. I lo lau whaasoa ma lo tala noa i le atua. Ia o ngā mai lo le Paul Kalame mai e le atua le aso ma le aso. Se vanga ngā aua wa e masalo ia kai peo whasoa si mako whiwhi aua ngafi e sa e ke masalo lo i le atua ia o ngā iloloa le wa le mawhai o ngā akoa mai le ia le o mai o le whasosoangi le atua aua ke alu masalo aua ke masalo i le atua ia awa pēla e ke connect, e kongeki le akua mai kalangoa, ma e ole le atua e fisosoangi me lo ainga. Ia, o ke iloa e whape ngā fo i o ngā whasoa me le atua, ma fisosoangi me le atua. Kai pei o le whasoa le ngā mai e ngisi o le tātou, e le tātou tunu le vanga le fief. Le good morning mai ia Christian. Tala whai la tō lo whato a moa mai le a pokalami e leo lama lama whai uwe ia le tā whaasoa. Ia, o te loa ia o kasewhia. La afasu. O le awhale sumatasi nei i Brisbane. Ia o ke lole uso ia ano, ia Christian ngai wa ngai ia o ke lopo o kasewhia ka i Sierra. Ngai Sierra i America. O fia moe e seo whingea mga ake rua ono ake rua moe. O le whalingoa, a ngafi. A ngafi ele mamao ku wanga ku poise whaalawe lawe ingei. Ka vale lawe vea ele mamao ku ama I malimako ngofuanga. Ko whiu kaka whioki. Ko kolu. Ko kolu kaka whioki. Mali liu. O le isi o ka maikiki o le Sfuru valu kausanga.
ia male ka mai kiki. I think. O le laiti o nei whanau lea sa maua nga maliu i le whalavelave lea. O le ka ua i o mele ai kele i alu ese me malo wainga. O ke iloi ko kele ka kukungu lai whaia. Ai koe whamanga kuaku. Ai kele i alu ese me malo wainga. Fai se ko kakalo malau whangau. Inga i pupui ngā lea tua. Ia whamawai le lau whangau malo ko olua. Ai kele i alu ese malo wainga. I whai kai me ngalo ia o whamawai i le lo makua. Ia markamaki. Ia o ka ua i mele o lo whamawai. Langa kele i loa ale. Ia le me kupu. Ka koe le ise mwhai onga i loa inga. Le isi 5 minguke se fulu pe i kula o i luma o longa soifua. Na o le atu anga ki sila fia ka kuluma. Ai po a whawhi kau 5 me o ile savalinga tangata. Ai a whapea langa e whesoka i kalangoa whai se kouka kalu. Mai whamawai le i loa inga. Ia ai ingi whara vlave pongi mea fo e kukupu. Kero whai akua me kupu a pe a whapea ke o kupu. Ala sa i se kou mafukanga ile tae au po le afiafi. Po le ala valkaimi e kou keo ese mai malo ainga. O le mea leo le si vaenga e whasoa kui i le tātou tunu. O ke loa me whainga le kele whalawe kupu ia me se fo i o Samoa. Aua le kulia i lo sa. Peke va aia kulai pe lai ke sa o lai ke va aia kulai sa le si ka vale a lai ke lo o ele sa. Aua kulia i lo sa. Sefe o lo sefe ma le sa o le mo. O lo ka mo fai e tau sia le. Ma aia ku pole ale mea le aua ke alu fa ke kau i fara le. Ia ai ia kau sia le leile ai va aia kulai sa o le le isi ka vale le sa o le kule a la ke fa pea. Ele ai e kaumahanu ka vale la ilisi ko le sa o le ko. Ia a o ele ke ilo le ilo ma fau tulo le fa fonga mero datu tulo. Ia e ke fai uma sa o maltonu. Inga ia sa o ngale mu o malu ainga. Ma ia lisi mea whainga le o ngole o ka kopi ele manga o ile ko ilalo lisi o ka male lisi o ka. Ia ai le tulanga fo ile o le sa o ngale mu. Lo sa o ngale mu. Ia inga ia manguia ia savalinga o le aso mene aso. Mo le tatou ia ke lobo. Isi si vaenga mulmuli ke kalamo e ke whaso mai. E whaftai atu le tatou tunu. Ia le ilato umalava le sa whaso mai ne fiafi. Ia mai fo lo fina ngalo i whai anu tatou whaso le ne fiafi. Ia o ke loa wa yengi si vaenga i onga e fisosoangi mai a maua. Ia e ke fisosoangi e fo ilisi uso malisi ko finge. Ia malisi tangata Samoa e whai onga mai mo inga ka koulai. Ia pole fo mai mo mai ngefiafi. Ia ke lo ke le ia lau faso wa mai ngefiafi. E ke fisosoangi i savalinga ia a matatu woma pa nga malatatu tunu. Malo, ia. Ole a whaftai fo i lato sa lofa mai, ia msen mai ngai mea lofa mo le awhai live nei afi. Ai ole koe kuulava la o le kalangoi kua le ka topic ia malo mga kumulmuli whai lea i le whainka le pof o le fisilia alen kua kule makanga. Po whape i o whapalengi ia le kaimi. And I agree di le makanga. It's a struggle. Mo makua ia ngei kumua. O le wa matua whanau. O mako routine. Ngat paulava ngir kaimi le whai kwan malai. O ngat paulava le kaimi mwhai ei. O nga ma iai whakasi kong whale i le fiafi. Maka kulo kai au. O ke usu kai au kwhainga wenga. O ke maangava mai upo. Ia ai o kai mili o le whainga wenga ka maa e maangava menga ia wa mako mumoi. And then the next morning o le routine whainga
se ia ho lo la le asfalaili fa ko amo lo le ava ngwa af asfalaili ia and then wa makalonga o mai kiuke o le afa ni o le kalesia a fa kiuke loko mai simea ia se ia o me le fiafinga i le mfaianga fa i ko mafa so so fa kaila ve la ko lo mafuka mai pa o le winga na o fa so makua it is hard selfa o angi me o lo mafai ele ma inga kau mafai inga ia whaapalengi ia routine ngai whangaloenga au whangaloenga po ia makamaki whailo o whangaloenga o le kelo kai mika kau ngumal whale makua i o kalila so during the day we text ele text kama ia ai fa mga ko mai face text ko ngol group chat ka maiki fa ma alfa ka ma fenga lenga o langa fa mga ko every day awai lo le ka ma ke ka mal fale wo o le ba ma o vai because it's a long way from work wa o ke sau public transport mai kai le city o ngai le mafainga nga mo drive kai le city i lenga baka so wo mai le fale pe o isi kai me ko se kulama le afanga le kulala o commute back home o kile la pa o le constant o le reminder daily reminder kamale ainga remind me ya faise loko makamaki for so many years o le message alinga faise ko loko makamaki faise ko loko makamaki even le kai out ke me ele mfainga loko not every morning mfainga mako loko because it's the chaos in the morning. Busy, everyone's running late, le pasila le kamikia awala alu. So we quickly sometimes say the prayer inside the car. It is hard. Levo makukua, levo nga look forward ya makua kameki. Ingi ia whaingo feel pa o le meanga ki apolo le whaonga ke mingi mo kako o le kaumwhai ia wha pisia o kako wola ngai ke mi unga. So we have less time for God. And I'm a victim of that. And I prioritize other things. I thank God il kamal ainga ngaki fa mangaku every day. Ia o se fa so aku nga ngai ai kia nga le ka mfai e fai inga ia ka mfai nga nge so le si le savainga le si so that we can all somehow stay together, remain in faith. Ia o kako ka mfai fo achieve me o lo kako ka mfai e mfa pa lengi le ia se kai mi mo ka maiki ai langa ka fo ile o se kai mi fo mo maua el maua relationship so there's so many things to consider but being a faso mai ni se malo le ko ngo ngia fiafi ia ele se me fa kai le ia pe ka ke makiva fo ia ile kingo ia awan ne i tato matifa fa le nga ia fa tu lava fa mo le lango mal support mal fai me alofa ia ai mangu ia kele lava ia la fiafi mangu ia kiu ke ngalwa o le afia ngai malo la tino lava ia so mo ke no pe ingi sa ke wengi se o lo no yeah, again. Wrap it up now. For apusa, or Seira. Oh, okay. Yeah. For apusa tuala, se for manuia mo o lua malfal tuala fa atu I melepone. Fa apea si fanga fa au lilei. Wa fai mama sangi ma ka ile sa I ka lai vale. Wow, ma foi le sa o si au kai fau I wa ma kuai le mele fi fa so atu e tatu tu ia mo kausia le o mai meola ia ele fa pakingo mo sa mo tatu tu sa mo ia ke lo ngai vai nga mo ka ko pokalami nga ngi vai nga le fief kau ko vai ia ngai fa so I me kau pukiki ke lo wa ia a kongwe I se kai mea wangoa pea wha pea ia wangoa se aso ngai vai aso ia ale ia te lo le a mo fwisi si tatou whapoponga tatou pokalame ia I le weekend o lumanai ia pea wha pea
pule alo faleli au lia ti e le ola man malos Ai fese se sanga topic. ye foi se ava pe ele ke mai mo mai ye se vai no fo ilea se autu e se topic fo ilea o lo e like finga ngalo e po e ma fo fo e au nga mo tatu sa linga ye fai o ngai message mai tatu pokalang ia ngam foi lo le ku aku ka ko kala ngo mo ka ko fa so ia inga ia mo fai o ka ko fiso so ia so ile tatu sa linga to ole mako fo ngi Can I go now? ia ole matu fontanga ni nga mafakawa de bele ole ile awike popole ke le I mea I kukupu lungo ole social media mese lungo le Facebook ia ai sila ia ile kelo o faikionga o kau faleanga ia mea ka ke leke va ke sila e lungo le Facebook ia pio mele tu mai sa moa ia ila tu fo o kau fai la vai kau faleanga ia ngaluenga le lei foi ma me o lo kau fai ia le finga malo mo le manuia o le tatu tunu ia ava peo le ke mai mo mai ni vai o le fiafi a like e ke popo le lava ma ele fiafia fo ia ke lo ngaluenga piko silianga e fai o lo te talo ia ma e tapuai ia ma e fasoa ma e talanoa I le tua inga ia whapeo sosoani le tua ia isi o tātou tunu ia mise lawa le whiunga le lipale mia ia manakapenita ma le malo whainga malo inga ia manguia ia le lātou taita inga o le tātou tunu ia mise lawa ia inga ia whapeo o ngā maua ia se tunu file mu le anga o kau mwhai mai e whili le wa ai a koe kaiminga I le kele o awala ia o lo kau mwhai ki Apollo e whaleanga ia le nofo whewhani o le tātou tunu ia ai meise fwoi o tau mwhainga le lei o molo tau mwhai ia whainga malo e ngarulu ai mo le manuia o Samoa ia e le o malo lo ia ki Apollo e ka ua lau te talo, lau kapo inga ia mawhai. Ia o ngā whapeo o ngā susulu ako le malama o leali. Ia te ilato o lo whapeo ngā pongi sāpea. Ai langa o le ki ngā le ainga. O le isia tātou sui whasala lau lea. Ia e pei e whailea e se umatamuli. Ia e whasoa I le tūlanga leo o le porokiki longa tātou pokalami. Ia ke loa le la ali o ke le eise se whaamtalanga. Ia a tono se teimi mulmuliangi. Ia koe Moses lai. Ia o whasoa ko lea. Manga ia o le vaenga le sa whasoa mai ia le fionga ia paunga te o mutamu I tala le paunga. Ia I tūlanga o lo whapeona te tau nuu wai ia le tātou forensic audit leanga lea sa lea o lo whatali umai ele atunu ia po le asa tala mai I le tātou susuenga le sa whai ia o le taimila le nei ia lea ua whailo mai ia te le lava ia se vaenga e tau ona toe vava ai e le malo ia ia mawhai ona le lei ia maumane le report ia ua malama ia ma ato to ai o se kaime luma ia wa koe whai e kuskako lai ia ngā kam whai le ka kalangoma ka ku whaso ai ia mo le malama le tātou tunu ia ai mo le nei e fiafi ia whamnu ia te le lava le tua I nei tātou woma pa anga ia I lātou o lo whapeona tau mulumuli ia ma fisosani mai foi mana anga le lei le tātou pokalamene o sa mo finau
whaaftai tele tu lawa ila tō whapeonanga le malofa mai le tātou live nei. Nei vaenga le fiafi pe i ona whaasoa mai ia auto mea alofa. Ia o le talo ina ia whapeona ia ilea whaamnianga le atua ia te utoma na i utou a inga. O le afo i se vaenga o lo whapeona e taun whaia wanu mia la inga ia o talo ina ia whapeona whaamni atu ia a le atua. Ai tau puleola i leanga le lei o le tātou mtai e langi se aso i luma. Ia, whapeona to e mau se sia tātou pokalame a whaapea e leo se aso vai aso. Mauti no le weekend. Ia, pe a whaapea e awatu ia i le tuolo tu se fuama a so mauola. Ia, tātou to e whelo ai ai. Ia, e mai nei taimi mai e te au nei. Mata le ta se. Ia, ma le tina le ainga te ta se. Mai le tātou pokalame nei o le sa mo finau. Ia, manuia te le whainga malo longo nei e fiafi. Tō whasaifo.